Right, nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV tha mugwanja cia muthenyani ntuko ya Jumanne nkugwata ugeni twithirwe tukimurikaga na gutegera manto rajethiri tweja gikara kurikanie ntuko ya rozo ne ntuko ndigoro ya Kenya ikethirwa igikungwa gaira ntuko ya 10 kana mwaka wa 15 nyuma ya katiba kurikia kurugurwa aja ndigoro kurikanie ni ntuko irembe tagutumirwa na gwitwa ntuko ya katiba kana katiba de ni aratuko thatu ikungwa gaira katiba kuringa miaka 15 ni ntuko kinyeto meretwe nekero kere gazeti ya thirikari igukurukira Rais William Ruto araurugera ntuko cionthe cia tariki 27 o mweri jwa 8 era 27th August gukathagirwo kuri na katiba day kwa ntuko rozo mutegeri no ntuko eza katiba day ikethira ikimurika wangurika ni batuta Meru TV Tokathura tukuratagira ageni kathumba ntuko rozo kuma Ruterero Radio Thiri FM gweta Ruterero TV na ntere inge cionthe kiri mitandao nikanda gutigira ndiko tukuthuja na nkuruki kumurika katiba ezi urethiritwe gikara ngurika ni katiba ya 2010 na tukathura tuimuthujaga no katiba ira yejere na Mount Devolution kana thirikari cia matura kwa u ntuko rozo tukathura twina ataramu bagi siasa athoji bo tongeria na barabethagirwo bakimenya katiba ndene buru nikenda tukamenya bwega manto jegie katiba kiri ntuku ya katiba de ntuku egoro kana ntuku erozo karibu sana kire nteto chieto chi Meru TV tha mugwanja pambitaga Denis Mutuma muthomi hizi ni nteto chieto torekere Monka County ya Tharaka Nithi ni ara akari kuma ntere cia mutino wa dine ye Gamba Ng'ombe ni bakuri thirikari ya county Tharaka Nithi retongeretwo ni Governor Muthomi Njuki gutigira ni kubarimira barabara ira ciendene ya nterizi kuringana na kariba baruga batona ngare kwenja barabara kana maragita jaraja za kenja barabara kwa kagita kama yake 5 nandi nikira nandi bakuromba mujumbe kana Governor wa county Tharaka Nithi Muthomi Njuki amona MCA wa Wandi eu ya Gamba Ng'ombe gutonyera nikenda kubathondekera barabara nikenda kinyabwa karata karibange ba county eu ya Tharaka Nithi kari mutina Wandi Gamba Ng'ombe bamenerete kuthukanga kwa barabara ciendeni kwananira ciethagirwo cire rungu rwa thirikari ya county bakiugo gende no kamati buthitarite anene barabara cia county omenye barabara cia county especially mutino totali mwire wa barabara for the last 5 years na barabara ni nthuku muno taino ya kuma Kandanje kuthie Ruri citarimwa Kamonka ekaumira cibitari ya Kamonka 0 eno ya kuma Kathwana kugendera Endenview kwa Mpogori itarimwa generally actually tona Grenda Mutino location for the last 5 years na at least barabara cia national government through mashima patoni ruthangitwe lakini cia county they need to pull up their socks ta Mikoi kuma Mikoi mwanga maliko maingi ana miranga na rothie kanofi embire barabara abaije mbirwe ngari yongo jomba kubura antu kabarunya waguta ta nduru na magoro bathie tukule maliko maingi alafu kuma tomekua kubure akabironi mwanga maliko maingi chukuru antu gatora kithaka ni bakaita magona utie barabara gende bakiugi bakorokerete Kenyamara kinene kwa igita bakira thirikari ya county Tharaka Nithi gutiga kwibithira kiri MCA barutere akariwira airagwa antu bakienda kwibithira bauga tuthi tukauria MCA wele akena kuthi county assembly na ukurukia budget ya kulimba barabara the rest of the kulimba barabara ni obisi ngavana na minister wake wa barabara te mheshimiwa Njeru na utawira very good akajia assembly akurukia budget akarope resources and so forth with the MCA dhirakira assembly not with akene oversight co-legislate na oversight county government ko county government ya kuibitha kire MCA ati buringathia kwa nchi na MCA ati kulimba barabara hiyo si kazi MCA with MCA ni akutetera antu bakalimirwa barabara lakini naruta wele yake na arikai assembly the rest is minister wa barabara na pull up his socks alete Grenda Mutino for the last 5 years tutona tractor wewe atikwenda atwire to through the rambe
through WhatsApp twathanie mbeca turime barabara cietu batautinda tweterete Kamba Ng'ombe Ward gutie barabara ndeme na gutie barabara mbega na thina yonthe wana manto mathuka bakumagiria MCA Njeru Ing'ara lakini ndento bakarigwa wira MCA niriku wira MCA ni oversight ende bakiromba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kubarimira barabara ino gotigera ugendi no kamatibo kwagira kurombaga county government mbarute wira erere yao mtu narute wira erere yake mbura ya kura ni watagia ruo enene ya Tharaka Nithi tae watagia Njeru Ing'ara na Njeru Ing'ara atirimaga barabara county government negere bokumbika nuntu baturete nyamu igwitwa Londimaso ithi gatematema murangare ogu uthio wira kuruta bantu akuleta tractor na mbeca cietu cia county Londimaso kwandikwa bakaba chimba ntu emwe mbura kaura kamoya kiboga chimba kamatwa njire ngene kuma Kanzanje Mwanka Erori kuma Kanzanje Mwanka Erori eno no timeka ibarabara kaimuro kogu thirikari ya county ya Tharaka Nithi negeri mono kana nundu mbeca cietu turutaga ugoti mbaye baturuthire barabara tutibati kubereka atiko turuthira tia tukubereka kuma Chuka Kamba Ng'ombe nkiripotera Meru TV rietoka mbita ndagara waiguna umwe wa atongeria ndene kaunti ya Meru jikena ta Alhaji mwandia na shumirite na kwariria manto kathomba jegi utongeria bwa kaunti ya Meru. Alhaji akiariana na kene kumeneria bunene oro ari gavana wa batatu wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza nonto bwa miario erethreto akiaria kagita na karara na mushemanio ntereche ugathire godinda na gijuga bunge ge South Imenti. Kuringana na Alhaji Kawira Mwangaza neka gweta na mbere na gutambia nteto cia kwathurana Meru na nkuruki kureta rumena gategatega kari ba Meru na rana ndia muritie gutiga kuringa siasa cia mpathu na gwetera monka kagita ga kampeni gakinye nikenda geta na mbere na kwiringira ndebe. Alhaji nombete kwithirwa agicokeria uria wari gavana wa Meru au kabere jawe Kawira Mwangaza na kumwira mutugo juu na juu ni juu muthuku na jutiagirite kinyana wanini nontu bagitumikeu akimwira nombete kwithirwa akiuga jaujo ukuigua ndenda gucokeria Kawira nteto iria araririe na aregoji mantu jaria jagusima jatena ukuru temachua temantu jeno gima bwa muntu burite kwithwaire bono ya gavana wambere de menyithia Kawira katiba ira ya mwethetie gavana katiba ira yugite ura muntu omba kwa gavana nio katiba ira yuga ura muntu aejuka gavana kwa ukethra no kweshima katiba ewe kwethetie gavana no mwanka we katiba ewe kuritire gavana eshima na katiba nio yugite muntu athurwa gitene kia gavana are moi kurita ngugi uria omba kugarurwa kanomba kuritwa na kuritwa gwaku Kawira kwa thingatite katiba ya Kenya katiba eu ya kwethetie gavana na mutuma wa ntoithinkia uria uri gavana nandi atonyerwe ofisine ni katiba eu kwa gutegete giaku kiajukirwe gite gotunyerwe okuremwa ni ngugi wananchi bateta okuremwa ni ngugi mararamiko ja wananchi jaitwa kire assembly emero ya ringa kura ego okuremwa ni ngugi nteto uche itwa senate ya ichonko na che ego okuremwa ni ngugi na wero wane narua ura we ngugine na gisheria ura we ngugine ne mutuma wa ntoithinkia na noe gavana waku nare uraugaga okwa Ruto rais Ruto ntuko 45 agochokia gitene
bou ne hori bwa muthemba chonto go impute go imply uria wa gutunyira giti Ruto, which is wrong. Ge katiba Ruto atena power chia gutunya giti. Wathuri ne wananchi ba Meru, ne wananchi ba Meru bararamikire, ne wananchi ba Meru baikirie mantu jao mbunge Meru, na mbunge Meru ikragitega rereta guchunkunwa senate kaire na senate irakurita. Teruto uko wakuthurite na Teruto wagwitire gitine na Ruto atemenya guchokia gitine. Therefore teto iri okwari okeja Ruto yitemata mtuko 45. Okeja kendeke yitemata mtuko 45. Bo ne upotovu. Utekumenya buru nteto iria okwari na iri okuthithia. No kinyete ria kurumana na gutumira migambo ya Waginthoni, migambo ya Mwekuru Mwaginthoni, Mwekuru Chebuka. Na tena aru atouga we Mwekuru Chebuka, Mwekuru Mwaginthoni. Ngoge ku ni rumi na migambo na rukomo mono. Mutuma wa mweta mono. Mono ne mwana ora wetete buga ria twathomaga mwana ora wetete form 1 umete primary na manjajare ikerumi koko mudhalilisha ngavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia, unamudhalilisha ngavana wa Meru Mutuma Ntoithinkia. Nagankwira uju kawira Mutuma Ntoithinkia ngavana oku, Mutuma Ntoithinkia aka ngavana oku mwanka 2027 auma 2027 ete athurakaire ete 2032 eta 2032 akarungama athurakaire mwanka 2037 amberia kwandimiti nwanire na ngavana oku miaka eje itigere 12 ni Mutuma wa Ntoithinkia. Na ntubau twatetere tuona ogwe kawira otekubua ngavana na twateta na twakikisho kuma gitene kia ngavana tugakaria Mutuma gitene kiu. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndende na kaunti ya Meru TV. Tuketa na mbere na nteto cietu ni ati MCA wa Kworotoreji Keneta Frida Naitore na ashumirite na kumeneria bu nene mutaratara jirajo gutumirwa kagite na karea kakuringa transfer amwe na kunenkanira compulsory relief kiriba mabari tingoge badrikare county ya Meru na mono mabitha ba chief officer barabethiritu babare athingati bakui bakawera mwangaza kuringana na Naitore aruga ite tinjira iria ekubatara kuthithirwa aritingoge baba na tinjira iria ekwitikirwa ni watho nero na ndia barombete barabonde barikite na kuringo transfer na nkorokiko ya compulsory relief gutigira ni bakuthingatira kioto kiao na kinya gwita koti nikienda bakomba kwithirwa bakithikirwa. MC wa Koroto kiri mbunge ya kaunti ya Meru Frida Naitore na ashumirite na muthuro na makaija manene kuithukira na kumeneria ngavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntoithinkia ni ikiria kugana kwathura karibaru tereroimenti na bobone kumana na bamwe bariti ngugi ba thirikari bario chief officers kwa baro ya Rutha rwa Rashima na bangi gutewa kire department tene gweta baingi bao batarika gitaka wari ngavana Kawira Mwangaza arajukirie chief officer bara twavetete assembly na bakorokwe na process ira yagirite abaringa transfer abaikia bamwe compulsory relief bangi abaikia delivery unit ingi tawa delivery unit itawa Siberia gutanto makosa kwethira mtu aandikiara na contract ya 5 years lakini ukeja ukamutuma compulsory relief ogo mutuma ore thia goko gwathania Meru lakini goko thukia Meru kwe side irio kwendera anto baimenti bonde no urabengira wabaikia u kuringana na Naitore Mutuma ujuriria twanya tutuna ashore bawe bakui na kinyama katero jara komba kubesha najo baraba karirite waiboita ino ina makosi ja manene turenda kumenya ino ina makosi ja manene na atwire
gwita muntu gitene kiria athureri ucoka kumwikia nange na tika ati na ngugie gwita na ngugie werio chawi makosa ja manene na ekirite twanyene tu antu bara bakomba kuia mbecha nabo kuma department chia health kuma department chia finance kuma department chia water na transport ekirite antu bara bakomba kuria mbecha nabo ni untu riu kuga bagetakirwa ngirwa EACC kuthuja mbeca kuganire ikire mirandi itikinyaniritwe tanjira ya kwenyangia mbeca cia Meru na nguruki ethira kiuria ritingwe bara baringikite kumana itagaria riri gukinya koti na nekenda baga challenge mutaratara juju mito kwala finance ndirwere financial ya ndirwere rathirire project tirarero project itithiri mwanka thaizi we project imwe itithiri na ichiarerwe mbecha turenda rwangirwa EACC irweje ruthingate ruone project yu chiarerwe we barabara chierwe chikwenjwa barabara witenjwa nonto governor kawera kwe mbecha tikete cha kwenja barabara witenjwa antu abarerwe mbecha kwendo chiare chikuthoromero inyinge mono project yu chire mwanka thai na rojite kuthori ikyo tukwenda kuria atire IPC yu ere othai ya kurera mwananchi wa kawaida mkone mwananchi na umiete na mwananchi ore onde gona aria atikomba kwaria nonto makateru iza ingete marinya era chief officers bonde baragererwe nau nonto mtu atibati kuringo transfer witwara waandikiri ngugi eku wikwe na aria utaandikiri ngugi eku ibete kotin batetere akichiao batigiokera nonto mtu onde thai Meru ni ugua enderetwe MCA beto bara pinga thirikari ni ugua benderetwe bate komba ikwaria lakini onja na izondra ugere ntikira totekira antu bekirwa mukone kwana ndi mutumanu oka ya no Meru enka akiegi chikuma yora kwena peace no te peace irio thai metho yetu ijarugukite na kethiri EACC tugeta teja gwake na itoria gukare na jo ikirikanagwo ni muthingati wa kuena mugwati mbaru akawira Mwangaza ofisi ne governor ale bara ba supporta governor Kawira batetirwe niki tumi na aria ithia kwena peace Meru peace ire kwe Meru ageta bamwe agatiga bange turenda kuga atiri mutuma otitwiki ore kwenda batu twe Meru ni yetu mtu wonde na tie ki reporter Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi Kathocia mwanya mutugi wa Kiambi nonto bwari boti ukongera kuna ati Martin Kome Makasi ule ni MC wa wadi ya Nkuene Ntereche South Imenti na nkurukino mukaririgite wa kamiti ya gutegera mantoja budgeti nene mbunge ya kaunti ya Meru na shumiriti na kuromba mbeu mbithi gutigira neba gutonya kire kosi chio bundi na utea nikira ugete ngoge chio bichi na kagite na gaka ite kuoneka Nkuruki Makasi na ugete mubango jwa MYS ni mubango jwa gokiri na gutetheria mbeu mbithi baraba ingende ne kaunti ya Meru nonto ni bakwamukira mathomo na kinya kwewa intobire bagatumira nyuma ya bakurikia mathomo jaja Jeff agutuma na ripoti hiyo. Nawe Martin Kome Makasi ura ni MCA wa Nkuene na mukaririgite wa Mbanjati mbungene ya Meru noritia yuthi gweta na mbere kuthoma kithomo giotea no bundi nabo ni nyuma ya ngugi cia obisi kwithira chikiura buru aja nthigurune ya Kenya so Nkuene kari youth muno bakathara ngugira cia njara ira tukua cia technical jobs nonto thai icio china mbeca na icio inya china market so ni ntumiri gakinyira Meru bonde gitara kinya na le gitari tukuraja twatangasa kuringana mpango ya governor na youth betu kienda bomba kuona at least income ora national government kuthithia kazi mtaani kinya mutumantu thingiano na kazi mtaani yawe kiria youth ba Meru ni araugite murandi jwa Meru Youth Service jukethra jugitethia youth baba ingi aja kaunti ya Meru na kuboria kiria bakethra bakiona kumane na ngugi iria bakethra bakiewa ni thirikari karirite giti kwa kagita gaka ni bethire kinya bagichwa ibande bia gwita ngugi ome ya nthiguru iji ngugi icio mu office ijeta cia suit na tai white collar jobs muno na ndi ite kuoneka na youth baba train ite kingugi iji cia njara mtu akomba gwita ciandike for instance gitumi nguga bajukie passport na mbechira bakona kire ngugi kuonekana na ala ome ntiguru cia ome Qatar Dubai ntiguru cia Arabu na ala ngugi kuona inya kwa chunguri kuonekana muno na ndi irenda ntu bo bastima baroje bamaiga so ngabaromba baro wa mbechira bakarwa
ibatumire mbeca ciacio kiriu bari mtu ayukie passport no tuna ngugi cianze nicio cina market aja Kenya na nthiguru ciome kwa ugetera kenda wandikwo ngugi wait kora job wina training yu ya youth service nara kirekeria kuga murandi jojo joe MYS na ndejo na mogaruruku kathumba na jokethra jwe na mwanya jo munene na utongeria bura bwithirite bugikuruka MYS thaitite iretwiro igitara riri ngavana rorario pamonde iguru batonyera mantune betrinya training matona certificate ewe ketha ina mwanya muno thai titerera ro mbere nontu mbere baraika training ya guchencha weja baka bathira guchencha beta gather training na begyo training bathira training baka nanja around yeje wathiria ni kuthithia community service ugeta training polytechnic wathithia wato training no we into bya guita na byo ngugi so ina mwanya na ira chiraro na ara bwampere so igategemea bindi eku Oma training. Keripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kongera kuone ati akari kuma ntere cheki thithina na arati mao ne bashumirite na komeneria bunene njira ire gutumirwa ya gutema mitinde ene ya mwito jo timao nikenda barabara injero yomba kwithirwa igya konterizi kuringana na Karibaba batumbete kwithira bagitoke karokia muingene kenda kwarirwa njirira cigatumirwa kagita na karamite ikugitwa ndene ya mwito jojo bakiuga bobo ni gutate na watho na nkurukini gweta na mbere na guthoka ngierera barabara ezi iririkana koma ntere cheki thithina yerekere monka tauni ya Timao na nkuruki ikagwatania ntere mwanya cia wandi ya Timao na kinyage cigwa bunge kionthe kia bure mwendo laibuni na thire twakaraniria na Karibaba na gutubangania ripoti una njira entariru Akariba kia Mbogo na Kithithina na matura yara yangi yathiurukirite barabara ire kubwithuya kuma Timao uturira Kithithina nibonanitie kuria kwanirwa kwa nyuma ya kuhitangwa kwa miti bunene bakiwa ye barabara iu yabagu nende kuhitangwa kwa miti kwa bathukia nkuruki miti ira ya makiaja ibati kwithira i miti 50 na thaa ici tukwona ni giti miti saindi ya 50 miti gintu 300 na kwau Baatu community ituku support barabara free lakini gintu kira gituthuritie mono ikuona extension ya mwito yote million district kabisa miti gintu iretemi mirana na miti ingira itwire ankurukie miaka 300 kwa tu community kia Mbogo na Timao at lunch tutigitwe tukenete mono ingugira ritikite aja no ntungugira rabati kuritwa ingugi kawaida ya barabara ya 30 meters so kwena extension yenene mono ate public participation yadithirwe kenda miti gutweka taito that distance ya kuma ni barabara ndeye na ndenge 160 meters we are concerned itukuria thirikali itonyerere tumenye uma inaburi kamwito gai tutathia sana ontu bwangai na yekabu boteani tene gitiro tayari na community kuromba nko enya forest witikiria community baunenko so batu tena problem na miti tukacemania na forest na CFA na other leaders kenda tumenyora miti tigere mwitone no ibakamatite about 80% ibatigerie 20% mwitone o community u yacitirite kwanda miti ndene mwito jojo kinya na wange watweka ngo ingi geitwa iba faidike na ngo ingi geitwa kinya contractor okethwa eo ndiromba constructor okejaja tiriria ikauma igetewa nio nieteturwe rinyene riria aria tucoke twande mite mwito jwe tucoke wakari nawe Forester Wontulele Ernest Kemboi agicoke matheta ya kariari wote mite itegiotate na bureba tere kwithireke itwa miti zote ambazo zimekatwa hapa ni iko katika ile framework ambayo ilikuwa imekubaliana na Kera. Wakati Kera walipoomba kwamba hiyo miti itolewe, ni hizo tu bado. Hakuna mtu ambaye anajua zile idadi ya miti ilikuwa imesemekana itakatwa. Ila tu ni sisi na wale watu wa Kera. Ile distance ambayo ilikuwa imesemekana itakatwa ni 30 meters. Hatujefuka 30 meters. Ingawaje tumeona kuma walagai ambao wameanza kuingilia hii maneno. Kuna watu ambao tumeona kuna sehemu stumps ya miti ambayo ni kama ilikatwa usiku wa jana ama imekatwa juzi
Kizingitio ya kwamba hii miti ambayo imekatwa na huyu contractor ambaye alipatiwa kazi kukata amesidisha kukata miti. Ripoti ya Meru TV kuma Ntulele wa Ndini Atimao Bore Mbita wa Mwende wala Iboni. Nani mbeta Denis mutuma muthomi muthiajo anteto chieto chia Meru TV tha mugwanja mbithiro ngi kwandagira kagita gake gana nkuruki utegeri bobwaga ngi kurikanagia kaire ntuko rojo tukatho kureta ageni aja nikenda tukathuja na gutegera bunene katiba kuringa miaka 15 kana katiba at 15 ithirwa kuri na kagita kega.